Шубашкарды Рябинка микрорайонжа вара кежек шене сквер болен. Хула администрация уйырны пилік шырып пине тенге гранпа. Росток пулдарулық центрінже манын эметри школ кардыжы проекта бұрнышлашы. Шагын валли ик шердваткал метр лаптық уйырны. Шене сквер кудары хричи илемлі вырынзенжен пыри булмала. Онда канма шешмар ажызыне адыланма терліма ергелеш. Лаптық рачан беге концертсе мамырдузем иртереш ку проекта тепхулара игибенде вун билігіміз шулданба бұрнышлашы. Пірреміжі ширім жечімі школ шевығынжи лаптыға ергене кертіне. Чуваш Республикин тепхуды Жубашкар федералы национальный проектне адалантара сенебе баян активлы ғытшынат. Урамзыне илемлетме, шинелетме булат шавында ыштахалық инициативе бұр. Хула администрация баян шинзене, хизене синдене везембе келме женет, хула буласлығы, оның илеме баян кирнялара Жубашкарда бұрнаган жинзем.